Mayam Krumzari adon Express Impact News ni Rajnong Thangbam Manung Hutna hairiba 360-degree analysis of news and events ta mayam botaran okchari ngarang dagi hauraga koi khanaba honajar khanaba khananeba haujar liba Meetei natraga Meetei singna scheduled tribe ki lista yahon basi maram chabra natraga chadabra habisigi makhata ba edition amoina ani sub edition ngasi hairiba topic asi makhata na masida kari points lebi abagi habagi yenum gi damakta natraga ngarangi same question tu da tongan ba points of view leibra habagi plurality of opinion leibra habagi madu khangdo nogi damakta ngasi Manung Hutna gi thorom sida lengsin lebi basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Department of Economics ki assistant professor obiriba koi oja chinglen mashnamni aham to oja chinglen butaram okchari welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us United Committee Manipur UCM ki President Obiriba ko Oja Elangum Johnson ni Oja Johnson Musu Taramok Cherry, welcome to the show, appreciate you joining too. Oja ahan ba question si Oja anima ki oina open oina thamjarage koi ki first question koi basic oi bada Meetei natraga Meetei na scheduled tribe ki list da yahon basida masi kadai phauba yagadori bano kadai phauba yaruidri bano adubu hauju phaugi oina tongan ba site gi hedi support ba site natraga masibu oppose ba site ani lei basida maru oina koi oppose to rivesing na hairi basi masi reservation khara khaki damakta akoina masida reservation khara phangna gi damakta yauktion basi natraga scheduled tribe ki list da chana hona basi patte hai wafam phongdori aduga at the same time scheduled tribe pu demand to riba pami ba kangu na phongdor padramu hairi ba demand asina phangba taragadi koi chingmi tamiani gi marakta hena ethnic equality hena nungsinaba hena naksinaba porkan habi wafam leiri adu hairi ba point ani mixi amana amabu yanada gi mamidi tari adu matang sai sida oja chinglenge kari mo lebi Raz issue si yang contested loiba aduga controversial loiba issue ni si makoi loi khange adug masigi akoina neningai ore isi sum makhal gi debate ama hojik akoi gi 68-9 years of India's independence Manipur go mafam da yoksila isi ada masdei da akoina yengbe yari si sigi anugo phenomenon amoina India da masigi emergence ama lakhal iba say not only in Manipur, akogi Assam da, adu akogi southern states da, even Jammu Kashmir da, sumaina akogi scheduled tribe ki sigi status da, onbi do haidna akogi Mr. Protester okpa communities maya yokal pa. Ado masigi akogi demand si akogi Bharat Sarkar na sumasi endorse to woman pa, amazulay pa. Okay. Aduna si mapung da masigi lakpagi maru ba marung khara gi marta in kanjabada. Hojik si akogi magi opportunity singsi akogi masi yamna limited orakpa che samna hade se job ki opportunities education gi aduga se land gi da koi threat lakpa mineral resources da koi threat lakpa suma mayam si akoi masi protection ma ningthi jena tawragadi protection ma ningthi jena tawragadi madu protection tawbasi karma mongdu tawgadagi madu ST olagadi hadi samna hade tribal areas di mahausa na koi masi adum protect tawraga dum lai samna hade India gum di se indigenous people hai si tribal oina kangnai the official ki views adun United Nations the moin handan hadi si indigenous people haragadi scheduled tribes ni lawd even Supreme Court na magi recent judgment na chu akoi scheduled tribes sing si di akoi indigenous people ni adu scheduled tribe nata basing di indigenous people nati habigi adugi mogi official view ama leibase masina ju high basing makali phenomenon lakpa si da mating pangzel leba aduna hojik yamna lurai di akogi hojik akoi raj na habiriba Manipur kesal akanda so akogi tribal amasung akoi non tribal gi unity se masi koi non tribal ne na koi sakhang na laaba sungba akogi community ojari basina akoi tribal ola kanda madugi unity to lakani habese sigi wangsimadi masi kari haini yamna akogi dream mamane hai tare adu dream do yamna akoi reality de laga di yamna ona taina ba yam paradoxical lebo poloma tena ga do ba okay yamna paradoxical lebo dream amoi duri samna haida akoi tribal sing na akoi non tribal da hadi olag na ba haidi se akoi na tribal lai si akoi gi magi sigi categories di akoi colonial gi oiba akoi gi magi categories ni lep ne aduna hairi bas dei da akoi na magi colonial legacy do makha sandar pa gi wane aduna masi tribal harga di akoi na sida tribe haina akoi na uris di magi lack of civilization backwarness the primitiveness suma mayam si yori bani ado India gi deso akoi gi hoi magi basic characteristics mayam pi ri ko manga pi ri madi manu da fulfill tawi taw di haidna hojik yam kana madu devet ki thakta leiri da
adana makoidu akoigi lack of civilization du kamaina civilized oilakatigi ada undemocratic oiba posting sina kamaina democratic oilakatigi uncivic oiba sina kamaina civic oilakatigi kamaina akoigi makhada le posting matada kamaina singkhalakatigi haiba adom da oina mengi tamai approach torkanda makoi bisu haiba sigi mainstream da purna hona bado adai du de unity lakani ni kale okay adugo akoigi amuk tung halakanda koi backward movement torkanda yamna regressive oiba mawong da sangjalagadi maduna koi unity porkani haiba du chumnagi just akoigi madu akoigi ain khanjabada propaganda sek ne na idi adum khalle okay propaganda na lubi maruina akoigi forward class haiba tare koi non tribal sing koi maruina Meetei sing sina kitang forward class ne lorga koigi tribal sing si hen forward arona advance arona gi tamtam koi bu lift tawbagi mathaw amadi tai madu warama matam dar unity lakuni habagi ozagi wakaloni adubu oza johnson gi dikari wakal lebi oza koigi scheduled tribe se lagadi scheduled tribe status se phangtar gade koida constitutional division ama hojik lariba hills and valley gi constitutional divide ama lerise masi bridge tawbu ngamni khambi bra madu natraga masi su practically oibada nungai tapa natraga oiba yar oida pangam oida ba wakal amani natraga dream amni distant dream amani khambi bra oza yanan bada scheduled tribe haibase sina taisi kaino message pi kaino scheduled tribe haibase constitutional provision ama koina thamise kariguma privilege khara pige primitiveness leiba aduguma tribe khara mo se identify tawraga scheduled tribe singalaga makoi se economically socially mo se culturally backward oire haidana mayam ga general mainstream ga mananabagi da gear up tawna ba aduguma privilege ma pige have a privileged section of the population have aduna scheduled tribe own ba atraga own da basina aikoi gi mi gi polity amagi manung da laiba contradiction ma'am se solve tawni haibse si gi reality si kadai dano si chumme haitara ga di point by point thambam changra if scheduled tribe aina all kanda akoi machinga tamgi valley ripse laini hairagadi ado constitutional division city legacy of the British na toramba tribal non tribal haisibu akoi da leirambara na like the hill administration ado valley administration and leibai wana haba ado hojik laiba city ideological endorsement da group amana akoi scheduled tribe demand to boiba akoi chinau sing halaman sing yaubi rising sina political issue ama akoi scheduled tribe ola kanda akoi manung da leiba contradiction ma'am si solve tawgani adagi plus one point ama dana akoi gi land protect tawgani hai ba sing se sigi ideological moina saga leiba ngasigi viewpoint se masi practical reality da porapu matam da di kamai tawdagi ba ani se akoi na yengna matam da chumna punmra punde for example se akoi tribal area protect tawgadawni hai ba si article constitution के article clause 5 ti yaure general public interest ta natragana tribal area oregana madugi reasonable restriction and peace hai se sigi message se kai haino tribal audit protection p ni hairaba p ni haibo otaragadi madugi clause gi makhada nasagi oiba state ki protection gi oiba legislation am semo haiba natro adu otaragadi land gi protection adegi mayam na koi da swarm torapa koi population si threaten tore haiba gi damakta natraba hoji 3 bill pending oirise adu natragadi koi karika do mlr lr koi na semdo isi kai do boino ngasai gi koi gi lam se irai line koi gi tribal ichinau sin gi paisa pa ba senjau pa myam legi da na natra adu ndi koi gi political issue se siga akoi gi tribal on da basiga ani se intermingle tawraka prajada thamadi confusion ama akoi thoe ba ana yam sieng na say for example akoi gi demand tawi chinau sing na say akoi scheduled tribe ola kanda akoi da benefit phangdoi si kai kai no issue da say manipur gi thoiba contradiction ma'am say solve tawni hai bi yaroi mam di hojik say for example akoi tribal ole hairakasu ai district boundary koi akoi settle to ngamde torbungi praja singa akoi churachanburgi hanglapi constitution gi praja sing khanari akoi ngasi scheduled tribe oira ka settle to duri braba aduna ngasai gi ideological viewpoint na practical reality da transcend to bung yadragadi akoi gi issue do madu confused or intermingle to haba aduga scheduled tribe haibasi gi constitutional interpretation sidi some privilege section na maka akoi na identify to ka pin na ba lay na haba aduna madugi mahuta seng na say for example akoi privilege class ki adugi section du da akoi changisi haibra adu regadi akoi karam akoi tawsi ge microscopic minority ni akoi se hana ge akoi 27% compete to budu akoi khitang ware
7.5 to the Equator Taurusi. National level. Adumain Taurugi, Wakalundu, Tauraga Simapura, Natraga Haziki, Pura mix of Taurakanda, Tamzalakanda, Equisi, unnecessarily energy west out on Nabama later. Rege Equimasen and Musum Nanga Basain and Sisi Wang Equi, Sunakan the Liberation House in Sunuairamo. Rega Sumnanga Amon Zumunairo. Rege Equisi party worry by parting out to minute Equisi. कोई मशीन में तो contradiction लाए सी जिना करमाइन तो गया है मतलब दा non party हुई बा से tribal से हंतबा खुनाई ने कोई चौखट खरबनी अदू तो उन्हें अदू उन बार हाइने बसे असोना का provocative exercise में हुई रोदा कुछ लाद तानिंग हुए है बमी अदुना मधु की wisdom जुदा कोई ना हाइबा कोई ना खना गदा उसे yes नकने ने देगी मोड से हुजिक dialectical approach में कोई लाए खना नहीं ना बगी मतलब लाभनी ना पुथोना रसे Udhonaraka point by point, say for example, number 1, the survival question. Survival question of Taragadi 1951, the low position though. Adagi how far we are deteriorated economically, socially, culturally, Mayam say facts and figure at Chatkanehava. Madam de Huzi, Koi Mamang the Koyozana Hibi criteria Mangado, Adugi Matati assessment Huzi. Hapsen gada wo se criteria manga si taseng budi local committee 1965 the revision on scheduled caste and scheduled tribe na amal committee him CM geba madu karigino hai taragadi 1931 ge census ta British na CM giba scheduled caste scheduled tribe ki list to animals mayam leire madu India na ningka hek tamam matam da 50 ne 51 da thokiba khara hapsen madu ko tawuduna pung phadre haibadagi tawgreba adu local committee gi magi mapung oibo observation che magi whole committee ki report chit pam tam da kari in thu yaw game tam da yamna advance oibo group su organization kungba ko gi semgola kanda si gi position ji law no hone ba mam de moina kamai consider to coveted prize amodom na khalle hai moi tam de ijeri ni ko adagi masima phanga ka di maru oiba moina pami ba ko gi kanosi political reservation nama legislature da khanba da reservation phangbo dugini haiba main moi observation nama pi second point ta ato pa privilege khara phangbo mayam se sina maram oira kan da tangkhale na hai adubu anam mana ngasai gi moi ki local committee gi observation chi da ko na yeng matam da su society amagi generate tawraiba magi development tawraiba stage by stage yastic ma economic yastic ma social yastic ma sima kan da all kan da piga da buni haiba sima ko yauje adu taragedi ekoi ngasi se ekoi scheduled tribe all se consensus oi hai taragedi 1951 ge some elite group khara tawge tawrora koi khangdre ekoi gi benchmark amdi leithokre madudagi ekoi na laropoduna 2016 dadi ekoi gi position ji degenerating oire ekoi se deteriorating society ma oire haibagi admittance to koi leidoi na heba admittance to in support of that facts and figure thokodong na heba economic parameters indices ma utkodoi na heba ekoi gi educational kanu se kamai culturally ekoi se deteriorating oire se kamai oire no haiba mayam se gi assessment number tawgone heba sina technical viewpoint ni ko adubo aigi wakalon da di se 51 da 1949 da October 15 da koi Manipur sina Bharat yaw matam da Manipur was placed under Part C state. Part A, B si khar chakot pani C de koi thamme ba. C de thamba matam da Manipur ki praja me amse ding duan po me ba. Kai do bai no koi gi nationhood amada koi nation state amada la khar ba leibak amana sangar ba puari leibe sina. Why ai koi si kai do honor to bi da leibak kan ning thogo yaw na yaw da bhau da koi si part si de thammi hai ba ning duan pong ri ne ba. Madu ge psychological masi gi interpretation to matam da ai koi si civilized nation amani hai ba gi thak da khan gra ne ba. Ana adu gi thak da leir ba ai koi na amuk tribal oiba hai jam petty issue ni ko madu ge mari leine ba lem da be adu whole ngasai gi live discourse da koi leibak si chathar iba koi lambi si dei sida madu ma ko na compromise to bu man ba mi sa da yaujja da na ai gi oina di scheduled tribe on ma si dei sida on da du ga madu thoin relevant oi de ai koi gi problem puna mak si di politically solve to go da buni adu ga scheduled tribe hai ba si di constitutional interpretation se hai ba ya ba mi tana bi rega to bu da su only privilege class kar identify to mo koi privilege kar pibani mo koi gi livelihood ta solok pa kholak pa mayam do Supreme Court ki matam time to time pronouncement am toraga livelihood ta sok ko Supreme Court ngak lo khara pirega adum leiba khakta ne ba si na taba atopa ideological interpretation to basidi ai wakhalon de di ai ngonda lamba phangjada ba hai tare ko adum mana maduda hai kari khanbi ga dege hai badu dai khangjadre adu haziki wakhalon du ne ngonda phauja ba de okay hoji hoki wenadi koi gi manipuri leiri issue sing asida political
पॉलिटिकल की ओइबा सॉल्यूशन पोरक खतन यारी मसरीदा शेड्यूल ट्राइब ता याव याव दो हाइबदु की यामना चावबा वहान थोक अमा लेग्रे हाइबगी ओजा जुसन याम फजबा पॉइंट थंबिरी ऑन द नो ब्रेक तलोच के ब्रेक के मतुंदा ओजा अनिगा खनगदा वाफो मैम रेजरी ब्रेक ते याम थोंजरके इंपैक्ट न्यूज़ पे मेंगदादो लेपी Delta Tutorals for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. Welcome back. Adon ingber se Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Thongbam. Manung Hutna da ngasi khana jeri meba si ngarangi makha tarko ina second edition amoina Meetei singbu cell tribe ke list ta yahon basi maram chari bra na traga cha da bra kari oibi agada ge habi matang dani mathang question je yoja chinglen dalak si yoja ko gi hoji khoi ILP gi ho su yam kan na hau ki ba sei kar se ta junction nari aduga mamangi chahi da haiba tare ko gi bill ama draft tawno gi tamata kari kari machak changa de hedana ko gi media da su kai da su yam na chawno discuss tawno matam da koi article 19 se yam kan mayam se yeng na ki article 19 gi 1D amadi e da D dana ko gi freely move taw yaba e dana settle taw yaba recite taw yaba gi freedom se pivanina madu gi reasonable restrictions in 1905 ta in the for the protection of the interest of the any tribe haiba wapam phongdomba natraga in the interest of general public haiba wapam phongdomba adubu general public se kana ogadagna haiba gi asengba tangdang ba definition leitabadagi mayam se dum chaman no leiki adubu chaman no leina masaida reasonable restriction thamba yai general public se akoi oiduni haiba wakal on the bill ahum draft toroga pass tokre adubu hairiba 1905 ki 1905 se yauriba for the interest of the for the protection of interest of any cell tribe ham ba wapum zero manina karigumba Meetei sisu cell tribe ki list da yaw khiba targadi hairiba 19D gi makada reasonable restriction ama phangdana Manipur gi kogi masing yamjadraba Meitei gi furup lakh tara mutang air basi masik kanjabada yam chawba nganglo ama oigadra haibagi constitutional safeguard ama phangada wi wakal onda masi toss torpani haibagi cell tribe demand kamedi wapum leri matang saisida oja chinglani karimoli Raj constitutional oiba legal ki matter dudi ko gi judiciary singa lepsano aduga gi humble opinion hai tare madwa di so ko gi nene ngai diam oi aduga hujiki koina hari issue siga aduga yam hakthing na mari leina bra hai badu madi adu question tawni ngai di le se sama ha da meghalaya je ko gi travel state am oi de bane mastai da hujiki hari ba hujiki reasonable restriction du panu matam da madu akogi madu palaga makoina ILPC sana na bohona bada madu this is objection tawgiba center okay haidi makogi leiri baduna dum sufficient way haidana adu moina koini assembly da akogi puthom da moi puthok ki deba aduna adai du di khara akogi magi judiciary sing lepsa sano dai matang du di adu hojik aina lakchaning ina hojik Manipur gi oiba wafam sida koi protection haiba port se sida yumpham oire ine adu agade koi civil tribe all gadi akogi sigi magi degree of protection si ata magi highest form du leigadra haibi question oiramgani na kale adu ai du da aduna ama adiga ani subada aina khanjabada akogi masida yamna kanna focus tawriba aduga mayamda common masses sing da neinarisi sidi kaino hai matamda is the all kanda akogi job ki aduga magi sagi employment ki adu education ki reservations se sigi sida akoi khar kanani haiba rom da ayamba aina chappadawna khalle mayam sida di aduga sai protection is the just akogi magi in addition to this adu maina akoi secondary oiba akogi importance hai tare adu mai pinabadawna aina ujei aduna hojik sai sida aina thamjani aina hojik schedule tribe ki hojik ki people sing se masi makogi hojik karamba condition da karamba status da hojik leiri gi se ai masi kar highlight tawni okay but the most deprived section this schedule tribe way was India most deprived community mayam sigi manuk sidai da social section mayam sigi manuk sidai da adu manuk sidai da se akoi minority leiri schedule caste leiri makogi yeng na bahma tam da bakta akoi schedule tribe se masi na khwadi sothaba kangbu oina lei say in terms of akoi poverty level yam matam da su akoi khwadi masing yam poverty se masi schedule tribe thing na gane
adigi se job ki akoi reservation gi kuthang dai da modi reservation ji maming gi oina piraga su tasengna reality da di makoi ji khwai na reservation gi moi sakthum phang bai su khwai na name se akoi gi state and akoi central government ki magi sigi akoi gi data si yeng matam state da and mostly deprived su adigi amana kramai to ge da hojigi amna sigi awa ba lai situations da ka do ge hai matam da akoi gi schedule caste akoi schedule tribe sing the particular schedule tribe moi sing the piri ba akoi gi magi se promotion gi reservation se masi as a matter of right when to yararoi haina supreme court na marsta da koi judgment ma pi khre handaki marsta da right amo oina masi koi claim to yaroi haida adigi amana koi educational institution sing da say higher educational institution sing da masi da koi ming sanbagi sigi matang sida su masi merit he ni phang oi ga bani adu masi ka na khan ba community amada madu privilege pi ra kanda madu da koi chang ba hon masi tawroi dabni habigi instruction su supreme court na pigi masi kuidri ba adigi say koi BJP gi amna mapung oi ba koi kari haini मोगी मथक लेरिबा कांगबुसिंगी मनुंग यावरिबा कोई RSS की माइकई दगिसु रिजर्वेशन जी लोशनन बि वाफम जी हम कन हाइबा कोई दुम थेंग नेदन को अदुना सुमाइना कोई द मोइदा कोई अचौबा कोई चैलेंज अमा जी मायक नो मतम मने अदगी अमना कोई लेन गी मतंग द लाख मतम दसु कोई शेड्यूल ट्राइब्स सिंग लेरिबा ट्राइबल सिंग लेरिबा एरिया सिंग से मसिगी मनुंग से मिनरल रिसोर्सेस की इंडिया पुंबगी 65% दी मकोगी एरिया द लेरिने अदना मसी अनोबा कोई मेक इन इंडिया वो हैरो मेक इन नॉर्थ ईस्ट वो हैरो दे मणिपुर दी मेक इन मणिपुर जोरे को सिगी खुतांग से द कॉर्पोरेट हाउसेस में आमना अदिगे कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में आमना मीइंग संगई बा मने अदो मदुगे इंटरेस्ट द अकोगी माइंस इन मिनरल्स अकोगी अमेंडमेंट बिल अकोगी मदु पास हो एक ओनसल खरबने मदुना कोगी कॉर्पोरेट सिंग सिदा अहन शक्ति पीबा aduna akhoi mathak nokoi gi makha sina akhoi gi haidana matida akhoi gi say resources मैम से even मोगी लोन ददी कोई लुट तोबया बगी पोरमा मसी एंटी ट्राइबल बिनी का हाइको मोइनसु अदु मसी तोबया बगी अमद चंगलेबा अदि अमना अखोई gi लोकल लेबा अखोई gi मागी डेवलपमेंट gi projects मैम सिना मर मोइदना होगी बचही खरस देदा अखोई gi ट्राइबल मिलियन कुंतरेती मखोई मफम सिदगी अखोई फोर्स इविक्शन तोर इवने अर मोजी रिफ्यूजी को ओलक्तना यामना अवाबा फिमा मो मायोक नरिबने अदगी जॉब की मतंग नु के दौरे मागी ngasa joblessness among the tribals scheduled tribes ya mengale adigi koi marak dai da koi because of the koi development trajectory sin maram moidana anu economic reforms sin maram moidana kramai torge da koi employment bans state aham da koi lei center gi sule and employment bans lesson gramina kramai torge da mokoi reservation gi pir ko dong chabadu enjoy to ngam dre da ngam dre da sahi es bar oisel ka doini adigi madagi scope si mangai ine sumai to na koi job ki front su koi threat laba adagi se कोई हाना पब्लिक सेक्टर में आमसे कोई प्राइवेटाइज तौर पर अदे प्राइवेट सेक्टर रेडी मुक कमाई तौर रिजर्वेशन जी रिजर्वेशन लेते अदुना रिजर्वेशन दे याम चाउ हिट तौर इसी नेकेड प्राइवेटाइजेशन हाइदी कोई सिगी अनरिजन प्राइवेटाइजेशन म तौर इसी जी एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी मसिनो सु मखोइ दे चाउ हिट तौर पसिन म मोइदना मखोइ जी हाना डिसएडवांटेज सेक्शन ओइन लेरम बगी मथक देदा अमुक हेन मखोइ दा अंग मखल की कोई सेथिंग हम नंगीबा तालक से देने बा कोइना ngasi कोई शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस तो ओन बगी वाफम खनर इसी अदो उजा मतंग साइसिदा अखोई पब्लिक ना अखोइना मितै सिंगसिदा शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट यारप तारगदी ओन बना तब यारप तारगदी याहन गिब तारगदी मसरा अखोई रिजर्वेशन हेना फंगबा नत्रगा हानदगी हेना खितंग क्रीमी ओरक हाइतारे मदुगी वाफम से पब्लिक ना हाइना बतारगसु शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी हाइरेबा कोई शेड्यूल ट्राइब की डिमांड से टॉस तौरखिबा लुपसिनदी कोई रिजर्वेशन द फोकस होनते मरुइना कोई कांगलुप सिबु कंजनब की तमक्ता constitutional safeguard ama phangnabagi wakalonda ayamba toss tobani habi wafam so pongdok pirili maruina constitution gi miyeng da akoi manipuri miyeng di engtar akoi se yellow mini mitei singse atubo constitution gi miyeng di engtar gadi self tribe natragadi yellow minati indigenous people nati habi wafam sulei bani na matang swai tu da koi self tribe si khara makhai di haidi mathok tabra habi wafam sidani kari habi ni ozai di kari mole ada aina ngasai mamang su haijagren schedule tribe all kanda akoi da ngaklo protection pidoise se ideological endorsement on to lai re kari no wong ta haibi on sine ko na hangjini na mayek sek na haibam change se survival question hai survival question se kai no haibdi phajana thamdaba se adagi hill valley reef si kokani so high land protection to ne so high ai ngasai example pije gi duni koi gi say for example tribal ngakta oiriga su अखोई contradiction से अदुम लई है अदुम exist हुआ है ट्राइबल all लगना कम आइटम नो solve तो दोनों हाई बेसिकी reason से लई तब हाई तारे अदुगा constitutional interpretation से schedule tribe से करी नो हाई बेसे से only privilege कर पीर बा अदुगा
19 clause 5 ta ngasai yaugi badu adu general public ka schedule tribe ka ani mak te happy yamna kanoi na happy ne ba ngasai oza da hangba question do adi general public ji kana oidu no haibane any bill writing the any ekama irapa matam da in the context or otherwise haidun heba aigi context na manipur ki context oiba aina ma protection am semja ge haitare ge di general public ki interpretation je kari oini manipur dum oitam in the context high gramina or otherwise ama chakramina ada akoi gi constitutional interpretation se phaja phajana towa aduga intertwine torakan haidi mix torakan da haidi political issue amaga tribal onbaga mari leina base si constitution ki pama tum da kadai di yauge hoji article 19 clause 5 ki e ga f ka ngasai exercise to busi kanan to doino judiciary tor ko doino tro adu kaide lakata ge hayeng tribal praja sing du moi livelihood threaten to kanda adu nata bi the political aspiration amada akoi issue bagi mamangi relevant case lei brava leite heba no leite badina political issue do say for example indo naga peace to ko chathar aiba adagi akoi ki kuki naga class to kri ma'am do tribal oiraga di natraga akoi se common oiba du guma platform ma leiraga noi ko kani hairaga di madu yam flatly landra aduna ideological endorsement to biraga di madu gi crystal clear oina kada ide implement toraga noina kamain to protect to doino haibagi ma changdrana adagi ngasai gi technical view point chu nei ne da yaro chumna chem da dargas thamga loop ama sema kan ai koina to du di yaba nate heba maramdi mayam gi ayaba si purokhi mayam si noina ba confidence purokhi hai taraga di ai koi society si ai koi yam kana koi develop to dre koi sothara compare to ngam dre khotre haiba se gi parameter kar su pibam thok dra sin aduna ngasai gi emotion da Meetei hari furup se huzik hari ba parameter backwardness natraga isolation oiba ngasai gi characteristics manga se fit oiden khanbi fit oiba natraga oidaba haiba se through facts and figure engsa haijebado adu lekpa doine heba adubu aikoi madu noin toktho ase aikoi gi sangraba aikoi gi puari ma lakhre aikoi nation state oidana 1762 di hana ba british ka aikoi ga sign bo tongna gre international treaty sign tongna gre agreement laina gre si gi thak ta aikoi je leirob ne ba adu kadai wai do no aikoi gi state formation gi paring ama lakpa si deista adu gumba gi yana kaino aikoi gi issue khar pikpa amada aikoi si maduda bog down to ba hai base compromise to ba ma koi gi sangra ba koi gi civilization do madu honor isana self respect to jeda ba adu gumbugi feeling am isa ta faujai ba na koi atopa koi chinau sing koi chenbir ba sing moi de farup wakal lo mo lejare ko so ai personal opinion de madu ai some compromise to doni sada feeling am leje the compromise to na koina general category dagi scheduled tribe ki category da sapu matam da maru ina Meitei furup ta compromise to bagi atraga awang ba status amadagi kitang hanthaba status amada hantabagi nuai ta feel am lerise masi akoi maru ina koi constitutionally yengba targadi maru ina constitution su ko british na thamira ba legacy to makata na indian government na makha chathabani haitare forward to bani haitare maru madana 1891 1901 amadi 1931-35 ta semam ba kogi census report ki matung ina di Meitei si forest tribe major tribe natraga Hindu tribe na hairam ba mayam leram ni na 1950 ta koi si scheduled da chanba ya ki badu madu ta koi si Hindu community amu ogi ni na masi chanba ya chanba da nuai ta wakum khar phongdong ki bagi dagi akoi ngasi se scheduled tribe da chalhogdre manamoduna general category da lehore habagi wakum su leri kari habining adu taragadi ai hanthaba thakta chathare habagi wakum adu taragadi hajarina adu taragadi hanthaba thakta akoina leire adu go so koi adu di yam singna thammase अखोई प्रिविलेज सेक्शन खरा अखोई ओइरसी हाइना थम्मसे सिवा अरे कैदोबगी दमक आइडियोलॉजिकल प्रोनाउंसमेंट नम तौदना आ चिंग तम मानबा अदु इरेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट पुशन लबिरो पुशन बदु चानरी ब्रसिनिदा समनरी ब्रसिनिदा अदे से फॉर एग्जांपल अखोई मयाम को कंपीट तबुदो वारे नत्रगा अखोई जे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ओइखरे अदुना अखोई जो अदुगुंबा प्रिविलेज क्लास अम ओइभम तो ई हाइबदो अदुमदो ओइरेगदी फरे अदु नतबिदा अदुगी वाफमदुना कोई मनुंग द चेलगा मपान थोंग द कैमोफ्लेज तौरकांदा अखोई चिंग तम पुननबने अदु तौने अदा तौने ना हाइरेगदी अखोई की स्टेट ऑफ माइंड से कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड म लाए हबा कंफ्यूज ओरे हबा रे चुमब्रा हाइड इन प्रैक्टिकल अदु दी एस अदु दी चुमजन ट्रेडिशनल ट्राइब ओलगदी अखोई सुमाइना कोई होजी इनर लाइन की परमिट बिल गसे फरा फ यार कदो जाला अखोई खंगल हबा
नत्र अखोई असेसमेंट अदुमाइना लौनो रगदी सोइरने हाइबोनेदा अदि चिंगदा अखोई मैतै ताबा यारनी हाइगल अगदी अदि चिंगदा मैतै तारिन लाने ताबा यारनी हाइबि मोता कैदोबैनो 1960 की एमएलआर एलआर एक्ट चिंगदा एक्सटेंड तोरम दिसि कैदोबैनो हाइतारगदी अखोई क्वेश्चन दुना हेना अखोइददी चुसनरे हाइदि practical life the adunever thing ideological endorsement se fazana ngangnani fazana bhason phazan tawni hayeng cheda tawnasi and hire matam dadi in writing the tawnasi and implement tawsa implementing scheme gi level program dadi kai nova akoi adu tawruga lebe kumthara kadoineba thabo na tarku matam dadi say for example hoje in haji chingda mlr lr ching de extend to disi kari gi nova sigi political reasoning kadobagi bill gi horku matam da this act shall not be extend to the hill region of manipur kadu hairi no adugumbuda adu di han already lebe extend to gari ching de koi lam lebe yar kadoi natro adu kaidubugi matamduda political issue mo oidaba chumnagi akoi ngasai main power what by maramdi british ki sathi base hill valley administration se sum tawra lakhre aduna ikoi territorial council oira phawda ikoi gi oiba akoi gi leader sing na matamdu leader sing na handak te ikoi to ni hill valley to ni ikoi khaidor pulap ikoi one administration makha da leiri ni haibase ngamjeda bagi manba ma maduda sakam tawraga maduda akoi kaita ngang madugi vision ma yauna tungi future yauna lepang ngmauda bari soigri ne ju matamda issue nakidabdo hojikti politicize tawre ba tribal gi haziki protection article 19 clause 5 ki the period aduga haziki mlr lr ching extend to yada basiga kari madugi justification ji piba ngamdraba huzik expert in a thobi reba mayam se sigi constitutional justification to pbo leader in like sing china adu taragedi adugumbugi akogi self imposing oiba isai tanda akoina hangje the question sing du answer to ngamde adu kan main tawdana akoi chingtam kari kara hojikta ideological kaino na punma yabra na ek tak punma ngamjide akoi gi punma yaba akoi gi thabak thorum sing asi tawrabra ba karai tawge ba adu boja matang sa akoi ngasai gi chingi lamda maitai sing st ola ba matungda changjan bagi wafam sidi civil tribe demand committee na su masidi hai gi balite makoi na haibadi hojik lai riba chingi area sing sita masagi protection lejarabani na mafam matuda akogi customary law gi matung ina chingi kuki organ kuki chief ki aduga naga organ naga authority na mogi authority gi makha da lebni na kanamtana amagi amada adi changchen abangam der lei maramuduna mitai na civil tribe list yor matung da su matai na mogi lamdur sanga ga leiruba yargur mate until unless hai riba community sin ayaba pidri makhaidi maramuduna adai da lam leiraga leisen rubi wafam di yawdri aduga akogi migration theory gi matung ina su kanamtana akogi chingumba arabarapa आइदी चौखट पगी डेवलपमेंट के केनो से इंफ्रास्ट्रक्चर लेद्री मफम तक नाम तो होंगा सूचना दे आया मना अदुम मफम दुदगी हेना डेवलप ओइरबा इंफ्रास्ट्रक्चर लेरबा इंफाल गुंबा दिल्ली गुंबा हाय तारे हेना डेवलप ओइबा सिटी सिंग तंग आतर माइग्रेट तौनई नि अदर नेचर ऑफ माइग्रेशन की अगेंस्ट सुसा तुम तवी करी हैबनी मसी मत क्वेश्चन जे युजा चेंग दलाक्चर के सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ओइदर हाजि की दुदी ओके हाइदी चिंग दा अखोइना ट्राइबल ओलसु लेबे यारो है ममदी लॉज ऑफ प्राइमोजेनिचर चिंगी लेबे मे हादना दुम ngak lo oirani adu that is same condition to huji zum apply hoje haje na tribal ki condition se ta ko ki valley sidati protection am laita basi anyone can reside and settle urbanization process si bu akoi gi tribal on baga natraga tribal haiba akoi gi any kayumba akoi gi maming am tholugum se ba urbanization is bu kai modernity ki syndrome natra urbanization is masana sidai sidai akoi gi hub oirabani na every walks of life ki hub du oirabani na masana dum torpa ta natural process amane haba natural process to coloring tawni haidi kamai yadu madugi samna have the ideological viewpoint am thamakanda natural process to madugi coloring am da pusalaga adu the assessment to bu chungadraba ain haizirina akoi scheduled tribe haibase sigi interpretation se kanana pido political interpretation pidoira constitutional interpretation pidoira 366 clause 25 yengasi 242 yengasi tribal haibase phajana ma kanano haibase leite no gazette notification thokanda tribal se president of india na lakhok lore sigi criteria sidi ngasai local committee ne haijebodo adu da moina yembudu da advai tor lep ki bane haba aduna samna haibada in reality that is some criteria khara da adu meet toraga di se magi adu magi khara primitiveness adu khara hairaga adu main toraga leibe pot amane haba adu gi wakhallon da constitution gi leibe se
तोंगान आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट अमा हापसन बदो मदु तौदबिदा सेंगना अखोई प्रिविलेज सेक्शन अमा द लेहौरसी अदुगा अदु हाइबे मतमदुदा अखोई पीगदबा अखोई अदु मसाना थोक्सेरानी दनाको अदु माइना हाइबेदुना फैसी वानिदा दरु नतबिदा ए चिंग तम पुलनी अदु पुलनी तौरगा पुल्लोय हाइबे वाना आइना हाइजेनिंगे मरमदी मसी अखोई थेंगनबे एक्सपीरियंस उनिको से फॉर एग्जांपल अखोई दा होजी ए ट्रैवल ओला कासु ए इशू मैम अखोई मरक्ते लेबे से कोई सोल्व तोबो ngamde जी बिल की मतंग कोई ट्राइबल ओल कसु ngam अदगी कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से डिस्ट्रिक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट री ऑर्गेनाइजेशन हम तौ से कोई ट्राइबल ओल से ngamगदोरी ब्रा अदन पॉलिटिकल सिचुएशन कॉन्ट्रडिक्शन मैम से इशू मैम से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अमा अखोई गिद लेरी बसे मसी सिगी कंसेंसस ओइबा अमा लाकांदा सोल्व तौ तो ने हाइजबनीदा अदना प्रिविलेज सेक्शन नंबर लेसे हाइबसे ओरेकन मयेक सेंगना थम्मसे अदुगा तोंगान तोंगबा इशू मैम से नोइनब कवर तौरकान अदुना पूरगा अदुना मदुदा अदुना सॉल्व तौनी ना हाइरगदी मदुगी रोंग रीडिंग अमा लेगद्रा हाइबा अखोइना खितंग खंजबा वाटबा अखोइना लामा फंगजदबा याम कक्षुम फाउजबदुगी वानो ओके लोइना मते सॉल्व तौनी हाइबा नते अदु खरम के इंटरेस्टिंग होइबा आई पाव मसुम तमनिंग हाइबियो कोई नागालैंड अदुगा अरुणाचल प्रदेश अदगी मिजोरम मोइसे अखोगी शेड्यूल ट्राइब एरिया निको अदुगा मोइ इवन इनर लाइन पामिट ले अदो कोई नागा काउंसिल दिमापुर से मसीना कोई सही तरे निपान तराम की ममांग दा मकोई ने पीगे स्टेटमेंट नमदा नागालैंड दा कोई चंगइबा कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हाइतारे मसीगी मसिंग से मसी लाख मरी योगनी मुई पाए नागालैंड मत अदे नागालैंड गवर्नमेंट की मकोई एस्टिमेट की मतुई नदी मसी लाख अम ओइगनी अदे एनएसएन आईएम की मतुई नदी मसी लाख अनि योगनी अदे मीडिया की मतुई नदी लाख अहुम दगिने मरी भोग योगनी का हाइबगी एस्टिमेट सी तोंगान एस्टिमेट सी पीदे अदगी अमना सरकारी ओइबा सर्वे अमगी मतुंगिना से नागालैंड मक्तदा कोई कोहिमा मकोकचों लेरिने से को असिगी मकोकचों अदि दिमापुर मसीगी कोई मोइ सर्वे अमा तबो मतमदा मपानदगी चंगपा मिटोप सिंगसे मसीना कोई तौरिबा कारबार तौरिबा कोई दुकान मसिंग से मसीगा कोई से नगा मसा ओइजब मसीना कोई कारबार तौबगी मसिंग जिगा मसीगी सर्वे अमा तौए अदे मकोई रेवेन्यू से क्याम लाके मसीदा मोइने थेंबसे कमाइ तौगेदा 70 to 3% से मसीदे कोई नन नगान ओए हाइदि मोइने कैप्चर तौए सिगी मार्केट से मोइने कैप्चर तौए अदुगा लेमहौरी सिंगदुना कोई नगासिंग ने तौए अदुगा मसीगी चहीगी रेवेन्यू से क्राम योगेबु करोड़ छवा की मयादा लाए अदुना समना हादा कोई नागालैंड इस सर्व से जो मार्केट से दी कोई नगा सिंह कोई कैप्चर तौर इवन अदगी कोई इलीगल कोई इमिग्रेंट्स हाई तारे माइग्रेंट सिंह मयाम जो थोमजल लेने र मसिगी मरुइबा मोने सर्वे सिगी फाइंडिंग सिंह मतुइना मसिगी करी मरम दई तुइनो हाइदि ट्राइबल एरिया सिंह सुमाइना सुक्याबा माइग्रेंट संग इसे करी दगिनो कमाइन ओइले इनो हाइबे मतंग की तोम मतम सिदैदा मोइना फोंग फाइंडिंग्स दा असम इज अ प्रॉब्लम नंबर 1 हाइदि असम सी अचोबी स्टेट अमन अदर मसी माइग्रेंट की प्रॉब्लम सी याम लेदनको अदर मसीदगी कोई थोमजलक अदो चे सांग सुने त पारे थोमजलक सिगी प्रॉब्लम अमा अदि अनि सुबदना कोई पॉलिटिशियन सिंग जे मसीन पुसलक पमा अदि अहम सुबदना कोई कॉन्ट्रैक्टर सिंग सप्लायर सिंग अदु मसीगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स द यावरी बसुंग मखल की कोई बिजनेसमैन सिंग जिना पुसलक पनी हाइबगी मोसी लेरिब अदुना आइना थमजनिंग दि हौजिक लेरिबा कोई इंडिया की लेरिबा सिगी मागी डेवलपमेंट की लेरिबा मागी कोई हौजिक लेरिबा पोजीशन मागी सक्तम जे सिनेरियो से पिक्चर से मसी इवन अखोगी ट्राइबल एरिया सिंगदसु मसीन अचौब चैथेंग मपीदब नते अनोजिक अनोब प्रोजेक्ट मैम चंगकनी अदगी अनोब अखोगी स्कीम्स मैम चंगकनी असिग लोइना अखोगी बिजनेस सिंगी मागी इंटरेस्ट थबक तबो मैम चंगकनी अदुना इवन अखोगी ट्राइबल एरिया सिंग मोइना लेजरिबी एरिया सिंगदसु अखोगी डेवलपमेंट की मिंगदा अखोगी लमजे एक्याउट तौरगा गवर्नमेंट फोर्सिबली एक्याउट तौरगा मसी लोक्सलकादा अखोगी ट्राइबल सिंग डिस्प्लेस तौर इवन इवन अखोइना मतौ तमजे हाने मॉडल स्टेट अमनी ना हिमाचल प्रदेश ngasi ngasi mak ngarang mak अखोगी प्रोटेस्ट तौर मोगी लम सिंग जे ट्राइबल की लैंड सिंग जे मसी नमदन अखोगी से फोर्सिबली मसी डेवलपमेंट की मिंगदा लोक्सलकपा अदि एग्रीकल्चरल लैंड मैम कोई महालप सिगी पोसी लेरे इबने अदना थ्रेट सिदी अखोगी समना हाइदा प्रोटेक्शन सी लेजरगसु अखोगी इंडिया की बिजिगी सेमइबा पार्लियामेंट ना नौना पास तौस लेबा लो मैम कोई सिगी बिल मैम एक ओरजलकपा मैम सिनसु अचौब थ्रेट अम ओइरे इबने अदना हाइदो पुनमक्सी अखोइना डाइवोर्स तौर कांदा हाइबो जिकी कैटेगरी अमक द सुमाइन लेरे कांदा सी तौगनी हाइबिसिसु अखोइ खननिंगाइ दुइबा अदु पुनमक्सी आइना तमजनिंगबदी अखोइ हौजिकी लेरिबा फिल्म सेदा हायंगी फ्यूचर से
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯐꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯦ OBC ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ OBC ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ OBC ꯆꯤꯡꯉꯤ OBCꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗ OBCꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯔꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤ ꯂꯦꯌꯔꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦꯗ ꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ OBCꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯋꯦꯔꯦꯖ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ STꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ STꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯇꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯅ ꯁꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ओके नाकल अनिमकना मसी चुंगसिनरगा वारी सानबना हेना अफबा आउटपुट अमा पुथोकपदना हेना फगनी हाबनी मदुमंगनी खोगी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी नसु हाउकिबा नुमित खरनी सेदा फंगदोगा लेरिबसी हौजिकी ओइनादी लेबांग मियामना मसिदा डिस्कस तौससनु मसिदा मियामगी ओइबा मोट पुथोकचकनु अदुबु अल्टीमेटली मसी फमिनरगा अरोइबा सोल्यूशन अमदी पुथोकमिनसि हाइदनसु शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी नसु अपील तौखिबा लेरे अदुगा ngasi ओजानी नसु यामना फजा फजा पॉइंट मयाम करगी दमकता शेड्यूल ट्राइब ता चंग मथौ तारिबनो नत्रगा चंग दो मथौ तारिनो हाइबगी पॉइंट मयाम थमिगी दमकता ओजानीबु अमुक हना थागा समदोकचरी अप्रिशिएट यो जॉइनिंग मसिन ngasi मनु हुनगे थारम ngasi एडिशन से करम तौबिबगे खोद खन बिरपु यागने खोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोगी फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur da join tawbiraga comment amadi feedback thabir payagane with that this is Raj Nongtamam signing out see you same time next time at prime time have a good night